Ang Ginoo madaiyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Inabot tinusa nga magturutduhan balaod, nga nagtalinguwa pagbitik kan Hesus. Pagpakian hiya, magturutdo, ano ang kinahanglan ko buhaton, basi maangkon ko ang dayon na kinabuhi. Binaton Hesus sa iya, ano ang sining han kasuratan, inuunan umuhin pagsaysay haira. Nagbaton ang tawo, kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalag, habugos mo nga kusog, nga nabugos mo nga hunahuna. Nang kinahanglan, higugmaon ang imo ikasitawo, sugad ha imo nga haw. Binaton Hesus, igo ang imo baton, buhata ini ngan mabubuhi ka. Kundi karuyag magpakamatadong haiya kalugaringon, ang magturutduhan balaod. Sanglit nagpakiana pahiya kan Hesus, hinuman na nakon ikasitawo. Binaton Hesus, may adahadto sa katawo nga tipakadto ha Jericho, ika nga Jerusalem, ngan gingamaan hiyahan mga tikasan, ginhubuan, ginbalbag, ngan ginbayaan nga himaratyon. Nahinabo nga may padi nga naagi hadto nga dalan, pakakita niya han tawo, nagpadayon hiya, paglakat didto, haluyo nga ligid handalan. Sugad man, inagiliwat didto inusa nga libita, hinarani, initahan tawo, nga nagpadayon paglakat haluyo nga ligid handalan. Kundi inusa nga Samaritano nga naagi hadto nga dalan, inagi haiya, kinita hininga tawo, ngan inalpan hin kaluoy aniya kasing-kasing, han pakapanginano niya han tawo. Gindaop niya ang tawo, ginhirugan hin lana og bino aniya mga samad, ngan ginbutok hin dugnit. Katapos, iginsakay niya ang tawo haniya kalugaringon nga hayop. Ngan gindara, ngadto hin balay nga pahuwayan, diin ginmangnuan hiya niya. Han pagkabuas, kinuha hiya hinduha kasalapi, nga ginhatag niya han tinapuran han balay. Ginsiring niya ang tinapuran, mangnoy hiya, nga napagbalik ko, babaydan ko ikaw hanimo magasto haiya. Yan gintapos ni Jesus sin pagsiring, haimo pagunahuna, haiman hininga tulo, ang nagpakita nga igkasitawo hiya, han gingamaan han mga tikasan. Nagbaton ang magturutduhan balaod, adton naluoy haiya. Binaton Jesus, sanglit kadto na ngan buhata, sugad han ginbuhat han Samaritano. Pakabugtungan ng Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.